Energy TVGH ena weni gusu awuhwe na abusafo baby bia wo bia se wo amanane se wo mangana mu se wo Cote d'Ivoire se baby bia wo bia no mesre wo se wo subscribe ya subscribe na ebeka abusakese no se de be ya de kwantanan dwumadie ebrewa ubetimi anya wo nsoso chefa na wo watimi atie bi na wahwe bi sem ena yeka na susum sem no ye kan de onim enye se wakobi ena wo ka ho asem keke ye kan de onim na ene antanai asudwumadie no ene no ekomo ebedi afa ho no eye nsem a mediri se baabi awo bia no wo benya wo chefa ewom na dwumadie a medi panyifo bi ena so masere ma medi dwumadie ye bro University Foundation eye foundation a eboa mobro wadweni bie na womo eso masene ehwe womo mom susu etimi enya bidi na mesro bro nye bei se ope bebia ye donation na baby bia akwa mekanfo e dia ma University Foundation e ho na mekanfo e dia ma se bedom abusuaku no na nyina etimi koye e donation na bibia etimi nya pepepe my city city na because we kai was say Natis boutique and cosmetics so aso ya snipa chichi ya di dwumadi e bro say wo pe ye Natis collections and I say Natis boutique and cosmetics o ma chi akwan wo ye enkran pumpuni mantemu ha ye udru ye se wo ko ablekuma udru wo se Pentecost Junction agape tarazu eho ena omubutu edi oju edi on numbers nya betudwa na opese oye delivery a ometimi ayi delivery no edi ama kama entade papa bia opebia papa bia opebia shirt papa belt papa spectacles papa bia dosupu no ewo ho ene bro nyen ewo se wo ma wona ase yefe also wo ma watade yefe wo also wo ma belt ensusu edim eye Natis boutique and cosmetics ena me kanfo edi ama me twa me hu sima me ba me ne eye the spiritual bulldozer the spiritual man, the man who sees beyond control ena ne yene ne betwetwe komo eda ya mo abasisi. All right abusafo ye mo kwaba eba eye kwantana ebisa adwumadi so na abusafo and then the spiritual papa odifo Eric Akwesi Antwi babo bemedi papa akwaba mejo so na any what to say chiri ampon yankopon na dawuruma any natures and so bambunti yetiase bibia eboko won efe medase won efe pa ata nso fata kan we kura dada wo dada se dem hira wa wo front ma go kura na ayade mu good and enkomo ye ba bedie and a spiritual marriage na ya ka spiritual marriage a bebre nim se ye adie bi keke enya adie bi keke papa ebe kire spiritual marriage ni ewo mu ni die ni de wonti bi da ene ne papa ene ba bedi hu komo papa kwa ba bi ejo so when will be a spiritual marriage why encounter be sad yo medase am say mami church for ni adofo okay na mami chia be na so ko university yeah na mami chia bo chefo ahwe me machidi fo machitai fo awon mo odo ma me won mo te ase ene bibia no ma omunya ebre ne otwen ahwe program we never bo sure mami chia mami Juliana ewo New Jersey abuchimem na mami chia eye mia Garura Bank I wa blekuma okay brother be friend ni and Felix mami chia wo I will say me ba me mom shout out kakra okay no mo sampa mo so system no sure nti ewie ni sama yenkoye ni okay I be say ye ka spiritual marriage a 18 ni panya ene kro bi ni me kasa o say still ade ne pima na epim no ade be ne sunsuma wade asema ye kan okay wahu bi da Diana sept Diana wahu bi obi oh na me kan Diana enda kro no me kasa Diana spirit ne
sebe eburu sebe enyado dia na spirit ni di no spirit ni di ni sa ama ba ma kro ne da enye ne de na se spirit di spirit unhunu na be de wo spirit na to pa we de fa na obofo ma me hwa de Michael ne tie ne se ye ka sunsuma ware a enye se wonyini no ware wo ebra wo da wona nsa so no o ma me nsa so no wow oh yeah kitwa sa no ana wow nti mistake aye ne se o sa software kwa so ne ebo deliverance come out go the way we nyina wa so dem bo na nipa ne pia bonte anya ne na ekofie na spirit na timi adan asa be wa se ne sa na dwe no senia sabia buru sabia nyina obesi adi sister no anote adana ye kama se deliverance e koso na ka obi hwa me wotie me okoye ne kama wie senia spirit ne sha da be di no wani ni nkuma mu odi na kasie jatadie pasa kofo se bwankasa o kuntru o yini lele no yini sulu ya wow na adie ni spiritual marriage no what we say you can Revelation chapter 17 na ye oba bia ofra adwamambo tama na sinyina ya hwehwe na oma ahemfo bo adwaman oma abrempon bo adwaman o babu yeah no se no okay your bible wan ka isi so ka wo ni ameka so what I say ma me hwese me obi wo ha betimi you know you are me pese atie for ye kasa no we need to have something now people must understand say we are speaking the truth true nothing but the truth because nipa na eden 8 am until say ye kasa we don't have the ethics na yini fat yini me ye ka people nipa betin say aya group bi na eden yedi okay ti ma me fama na check na me kan obetimi akan brofo na metimi akan yeah 17 ka ba ko na ekoro or say we Revelation chapter 17 verses 1 coming or say and there came one of the 7 angels which had the 7 veils and talk with me saying unto me come hither I will shown unto thee the judgment of the great sword that seated upon many waters. Verse 2. But see, with whom the kings of the earth have committed fornication. Wow. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Nature say, Obama, wana to kotena for no. Yeah. I brought to Jamaica. Wording. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Yes, intina obaka to 16 years to more here pomwa. What is a baby kufodia or he be kodi atopa or kuda hotel. South is awesome. He died fucking. Intino ye were atopa bibe kun atopa bibe ku when a prophet Udru Eka said, Nkwasi atopa bibe kun. Yeah. Atopa bibe kwa adwamamu adi wako wuom. Nti ukotwem pena na this kana betu tia title ya for ade ku oh sadi we nyina no asofo ye ntimi nkyire o ose oba we nyame nu kana ne oba ahemfo otinsuo so so already 4-5 for no bad crowd ye ku ahemfo tinsuo ono otinsuo so nti ade ba ko ye nimnie ye dware ye ma especially ye wo villages no ye kosa nsu ade aba na ye di nkomo ye ba na ya wo no na ye ma na kosa nsu na ode aba na ye de nasi nsu mu so ada se sensu no so pe nipa omo ofe sane ye mema so ye wo feelings sane oba wo feelings no oba no behwe se anadwe wa ware mema bi ope o ware mema bi ope nti o ware ikola ne fiti omo nkola ase so ada se o ware ye fin kola ase no no de aba na be ade ono control T junctions enkwanta nan so
so ba we kan o control kwantanan so nti oba bia wa wo ba ana ho ofa wo spray agu no ho ama akoda no ho ye hwiam wo hye wachi na wudu sa agyan so na yo ba no ho na oba ne final meetings wa wudu oba ware akoda no they okay so deep. Yeah, until me say when we are talking about spiritual things, people doesn't understand. When we are talking about natures, people doesn't understand. But they go to church, pray, ni akaton saba ya baba ya now don't have people from if we are there to correction ya pini ya this can na moko. But the problem is still there. And on a sa spirit way and the fast of bebrima asofu bebrebo adwaman. Me wo audio bi kura asofu bebre pulpit echi no mu sabi o mu di ma no o mu ti o mu ne mu odin yes enya asofu na nia that be o the queen of waters tio on na dwaman nyina ye ne dia yeah and oyobi a o voice e to nwom and to look at the musicians who am to nwom so me edudo na ye dwaman fo pa oh yeah especially gospel artists in the kika mo ye dwaman pa enyo mo fotu otu nwum ni wi a openwum opensu oye ye kase oyobi a owo voice etu nwum a oye keyboardist a so by eye so super power in the music onim keys obo part bi e oba we worship Beyonce worship oba we nti na so odini bibia beto abonten a you be interested to buy Beyonce bie na ha mu de twa picture na ga na ni so akohwe no so bie na ha mu de twa picture on tiasie was I will let the kings will fall and drink fornication drink wine no mo aboboro adwaman ntine Ghana kokorafo ne mpanifo ne ayemfo no omo wi adwaman se biscuit oh it say adwaman mo na e normal yeah oba we ne kita we ne kita otie Ghana for so no odin kwanta na yes ade no wow odi spirit ne kwanta ti be ma bia ku hu spirit bebre bia wo cross kwanta oba we ni wanya contract wo be podwaman foke nti asofu bebre wa hwe omo tonku sira o se na se nyina ya hwehwe o hunu pe da ohun na ese wo hu ani wo present opade ehwiam nti a moment so do oba na ogya na ade gugu no ho a wo se abata ba no pesa kwara no ehwe obi kita ba no oba na beat oba na ese oba suspect na ware no yente Ghana ha na obi kofo obi ba ode ne sa wo na se ne sa wo na sa kwara keto onim hwio ode ne sa wo na no kisi no wow this is a kind of demonic act abaya no won fani abbo ne ti ne ye display gugu no ho na o hyere ma me achi obi gina ora de na ma no original na ma no o cross ti dance sa sentim do na afa akwada no ne dia wow no aba obushia ma betua ka ba ye no ho ade dia ma obushia in spiritually no ato nsafo no wa no sunsun nti not amount of prayer you pray akwala no or 12 years kotia sebita frache sebenya as onama as o kromani engine wade na me na meka tso o so be bam kote ho no tafere wa beka so odi aigbe tofe odi alewa na so style so be yi be ba no ne ma mi yi bi da ne ma mi yi bi do and you suffer which is spirit say I curse you, I bind you in the name of Jesus. Master, forget about it. Nature who will stop this. It will nature. Habana mi di bi ba habatwe no. Eno ene Quran nsefo ayenumi. E Bible eno na de be shape. Ana bi de sumni de tweda akoda an sa 7 days na spiritual marriage. Observe for spiritual marriage in one sem na ye ne the spiritual bulldozer. Make a spiritual commander. And self-phone so ya dey said ba. Me we am tell self for Bible no. Self-phone. Abemu de no. Me na ka tell Bible. Dey da na se de mu enye ne da ne yim self-phone ye self-phone Bible no. Eti eye tender leaves. Yeah. And you talk cross any aposa de sia na ya hye. Ewia ye hye ne ye si brode abanso anaju de sumne de ko sa junction so na wow wo de akodwere de paduane sa adecha na waye nansa abriki eno ye de praye
ene yedi nu kura nim ne de wo de twi won saa achiwade no ompe nti wo kan kwa e be kire so into this kind of things are ye jato ho ene ya ye pay normal things ene ye face empabo kakere betimayi se nature anya dwuma popwa empabo nti na se Kristo kura ka kire tuafo no o se yare ye wedie ehia konchin ane empabo ni sunsumu akwankyere o so wura ya bom paisa spirit nanko o so nipa ne yare twere o se we nya empabo ehia kwankyere baba space yem fi mami chebi me space no mami chebi mashe spiritual my space because the way I never see color and me say so me jari bi baba ye to aso enti ye wo ye baby wa wo aya ne ye nim age se obi a wo spiritual marriage e ye serious e bon deliverance ade chi na tuye mu no age se onya tender lips ani sefu ye posa ye de num ne de prior to priority e ko to prior brand no so twaso okay anasa obe pe short one bi na ye use aka ya e di twifie no piece one na de aba no apiko nyam si wasinti we say we are pride ko nyani na de besi kana de ko bola we de achi wade aka mo sa spirit ni tumi ne o mama da bi and how many people are one kwaso fo abom deliverance almost spiritual marriage na wati me breaking spirit nda so ekusu diwo papa for number 2 jana obi hwewa me number is 0543 419160 tim su bi mami 0543 419160 second line is 0553 401462 well frame na say when nyam ya message because I dey back one aye ham ne say obi wo frame na say wo ye no ho adwuma na wo kire say ade the challenge wo nya abotre o te wo de na ade ne ba beto mo wanya na aya na on te wase what I say on te wase the spiritual things are different from any physical things yemfa any kind obi su na kan yemfa yefu pen shaben what I say nti sister be frame and also suffer maya mesraw eden na meye spirit ne dia na wo timi spirit ne di mi pa wona dodo otu otumi di na ade be kina moja kura tu ei nyesi boy na nyesi onfi akura na obi ye me se omra emeda so dem na ye nkire ne nyobaye yes aso ba no so wo de won koka no a bad luck anya se bad luck wo be ma no bi pia be sei obi pia se spirit ne nku a be se wo nyama nyina ati so yo bi a okra mood eno so ne ye ase wo de kan 45 no wo beti nyama bi ase oh otimi ma ahemfo nyina ba adwaman yo and the woman was arrayed in purple, a scarlet color. Oh, color, sir. Oh, scarlet, scarlet color. Thank you. And you color be or new class of oh, you should. What I say, color be your be color, color be a home be color. I didn't know use. Or say, and that with gold and precious stones. So what I say, oh, you use it is a what to adia. This kind of things, precious gold, who's a man so person? Yeah, that's what they got their problem for. In Jacolada, ya wouldn't know, Mammy, or the incapaton her, or the aton her, or the aton and I, or the aton her. Or person, or she said, no money affair. What I say, having a golden cup in her head, yes, in her hand, yeah, full of abomination, yes, and filthiness of her fornication, yes. Into your no mission, into what Jenny Callis now, or mention Wahana. Now the CC automatically obe follow. I'm a spirit na then. I worry no. What do you say? Inti mami 40 me to anu ato bibi no de ato ha. Hwe akwara ni nyu wakoto che minute dan ha na bi senanim. What say? Spirit we dey mami ni na tem kaka wo fun pa wo fun. What say? And upon her forehead, yes, was a name written. Yes, mystery. Babylon, yes, the great, the mother of harlots, and abominations of the earth. A Jamaican United or him. You trouble the woman so. Tina said, we are my man. I said, what said, why be Yajuma? No, who are Babawa, a Babama. Now, I did one a tina unity as a friend Galas. Galas. Satin,
eye ne baba ma bi dia sa obawi o baba ma so ono so promote sa timi ne yede e de ba na no da ye beba meba be kire eno so Bible meba be kire nti won such as haircut bi ba don't put yourself in ono so na de sa won say anybody change ya ono chimi change hairstyle hwa de bo say why dreadlock bo say mamu omugu asase so nyina obi dreadlocks white mi pass system ni obi atwa dreadlocks owa otimi change no abe autofisa na mamu nyina ba nyina obi aye autofisa obi atwa na afei mema shiwi nyina obi ashiwi unse wie bedu be tamado be course tamado no way ayira ono ne pushi ba system no mu na aba obi abanumbi wo ye ho abetwe bi owie no de group super group sande be she mamu anu hwinim montwi super group so no ne ne sha o pa na so mkura won tin wa jonki nti this woman have a lot to do in this earth ono a mystery or assignment. How many people have talked about this? Abusafo said ne papa twetwe komani e brand ko bebre na ye be sa aba be bo akire e de ama na esem edoso ene magye papa kiki chese me so me gua spiritual ni mu na papa me so fa number ni sa tudwa me no na e bre semu no da sa ba bio abata bebre ni obi okọ we yin okọ wo no watoto nyama bebre na ye nkapo colors of this fornication in mind the colors or one colors one's or chest a purple and or sour as a gold and or sign epitina and my baby ahwe e mind me you finish say ban na ahwe e ma baby to me ahwe finish to your be man out tomorrow you still love her obeton enti man pam na man tuga 0543 419160 and 0553 401462 me wa ablekuma Agape Road, William Street. Me patcho me ya sori kwasi ada. Ebenada. Ya wada me tenase. Me sro prese oni me behia. Sese ne chene se me be ma kwan ma wa chiri. Wo chichiri be nche wo problem a. Me nsan tuka, me nsan tukwan biem. Wo be ba be da sori fie ho. Okay. Na ma hwe. Me hwe wi a ansa bi anansa na mienu nanan nanso ena ebetime wi ade na oba ya chentu se nya start sade na oba dia na wabo a ho ne wa obedie se nanso na obedie na wadi nanso uwi a ho afi ko na ko bobra na ho nto na maamefo na ni mra ho so ye wo kala bi wa auto a eye sa spirit ne dia ono every year odintare be fikuru every year odintare ba bro ye ba nya botre na ensam no ye be koso a de amawo na aha na sheda ye bulu tot Attention TV subscribe the next episode e de beba no wo se betimi aka na so etimi ahwe no wa share e da ma ofoforo ba bibi owo bia na watimi anya wo chefa abusafo enkomo ayedi yesisi e kasafa spiritual marriage eni sumsum na honhoma e spiritual marriage eba na ensem no ye be boni bede pa e wa Attention TV so bidin e de obofo Michael aha era me di dwumade ni nyina besi de ne obaka ye ho e ma ye kan sunsun mu awade ye the spiritual bulldozer God's Revelation Ministry asafo papa edano ye papa penimpa odifo akosi Antwi ebe kai ye ho sikapa ene boa echichim kamera de ma ye aha na ere dwumade ni nyina besi makara